Alia. Ngombo. So na esi bilonde ba pakati na nenga osakana te. Awa bato Chilombo mituna bango etelengami ba palangani ndenge mutuna ngalo baka. Ah! Detna kona Willy. Ba palangani bon taba. Ndenge ala ozomona na mo colonel place ba betami na ndenge mo osakana te. Yango to esa bana kin. Bana partout boya ko rejoindre biso. Yango tokanga muto alonga na 3e mandat kotati. Bon, tokani ha. Bon. Boya. Mon colonel. Ozali. Ba yo ki eloko. Bazo. biba ari ibyishimo cyane hariya mu burasirazuba bwa Kongo iyo bagerageje kuba batuma umwanzi asubira inyuma. Mnyemere rero bari tubaritse ahubwo tugaruke ku nkuru iri kuvugisha benshi cyane ku bijyanye n'umutekano hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko mubibona ku ifoto ni General Bernard Byamungu, umwe mu bayobozi bakuru b'igisirikare mu mutwe wa AFCM 23, akaba yarabaye umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri uwo mutwe. Yagaragaye ahitwa Point Zero. Kugaragara ahantu byakabaye kuba bitarenze, ariko aha niho twirwaneho mu minsi yashize twagiye tubigarukaho yafashe. Aha kuri aka gace ka Point Zero twirwaneho ejo bundi basereburaga bavuga ko bafashe, mwagiye munanabibona. General Bernard Byamungu ubaka kanya nkuko mubona amafuta makuru agezweho aka kanya ara mu basazo bwa Kongo nuko yahagaragaye. Uku kugaragara kwe kuje mu gihe akarere k'uburasirazuba bwa Kongo hakomeje kuba mu bihe by'umutekano muke, ndetse n'igihe hakomeje ibiganiro bitandukanye bigamije gushaka umuti w'amakimbirane amaze igihe. Ibi mwabikurikirana kuri The Quick Times News. Bamwe mu basesenguzi bavuga ko isura ya General Byamungu kuri Point Zero ishobora kuba ifite ubutumwa bwa politiki n'ubwa gisirikare burimo kugaragaza ko AFCM 23 ikomeje kugira uruhare ku bibera ku butaka n'ubundi hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Wakibaza ngo ariko se Point Zero ni hehe? General Byamungu ni muntu ki, kandi kugaragara kwe gusobanuye iki ku rugamba rwo mu burasirazuba bwa Kongo? General Bernard Byamungu azwi nk'umwe mu bayobozi bafite umwanya ukomeye mu rwego rwa gisirikare muri AFCM 23. Muri uwo mutwe yari afite inshingano zijyanye n'ibikorwa bya gisirikare, harimo igenamigambi ry'ibikorwa, imiyoborere y'ingabo ku rwego rwo hejuru. Umva ko afite umwanya ukomeye cyane, ndetse n'umuntu ukomeye yari muri AFCM 23. Umwanya nk'uyu utuma aba umwe mu bantu bakomeye bafite uruhare mu byemezo birebana n'imikorere y'igisirikare cy'uwo mutwe. Kugaragara kwe ku mugaragaro ahantu havugwa cyane mu bikorwa by'umutekano ni ikindi gishobora gukurura impungenge ndetse n'ibitekerezo bitandukanye mu bakurikirana hafi ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ijambo Point Zero rimaze kugaragara kenshi mu nkuru z'umutekano ku burasirazuba bwa Kongo. Ahantu hafatwa nk'agace gafite uburemere mu bijyanye no kugenzura ibikorwa no kugaragaza imbaraga ku butaka. Ibi twagiye tubigarukaho mu biganiro byacu hano mugena mukurikira kuri The Quick Times News, mwagiye mubibona cyangwa se mwagiye munabwa ubusobanuro burambuye kuri Point Zero. Iyo umuyobozi wa gisirikare agaragaye ahantu nk'aha, akenshi bishobora gusobanurwa mu buryo butandukanye, harimo kwerekana ko ahari kandi akomeje kuyobora, kugaragaza ko hari ibikorwa bikomeje gukurikiranwa, cyangwa gutanga ubutumwa kubo bahanganye nabo. Ariko kugeza ubu nta mpamvu nyirizina yatumye General Byamungu agaragara
aha hantu ntabwo yatangajwe ku mugaragaro. Ubwo twe turategereza wenda AFCM 23 ishobora kuza guhita ishyira hanze itangazo igira iti twakomeje kubona amakuru asirikira ku byaho kugaragara kwa General Byamungu hano nibi turabitegereje cyane kandi amakuru yagomba kuza kugaragara. Nibyo nakubwiraga amakuru yuko General Byamungu yagaragaye kuri Poezero yakwirakwijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bikurikirana ibibazo by'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko natwe hano kuri The Quick Times News tuje kugira ngo tuyibagezeho. Ni inkuru iri trend aka kanya. Bamwe babifashe nk'ikimenyetso cy'uko AFCM 23 ishaka kugaragaza ko igifite ubushobozi bwo kugenzura ibice bimwe byo mu burasirazuba bwa Kongo. Abandi bo bavuga ko hakenewe gutegereza amakuru yizewe arambuye kugira ngo hamenyekane neza icyo iki gikorwa gisobanuye. Mu bibazo by'umutekano cyane cyane mu gihe cy'amakimbirane, amashusho cyangwa amakuru y'umuyobozi w'ingabo agaragara ahantu runaka ashobora guhabwa ibisobanuro byinshi bitandukanye, cyane ko buri wese nyine abivuga uko ashaka bijyanye n'uko abitekereza. Gusa uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bumaze imyaka myinshi buhanganye n'ibibazo by'umutekano. Hari imitwe myinshi yitwaje intwaro, amakimbirane ashingiye ku butaka, politiki n'ibibazo by'abaturage bahura n'ingaruka z'imirwano. AFCM 23 ni umwe mu mitwe imaze igihe igaragara cyane muri aya makimbirane. Ku ruhande rwa leta ya Kongo, ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo bakomeje ibikorwa bigamije kugarura ubuyobozi bwa leta mu bice bitandukanye. Mu gihe ibi bikomeje, ibi bikorwa byose bigaragara nk'ibyerekeye ubuyobozi bw'ingabo bikurikiranwa cyane n'abaturage ndetse n'amahanga. Abasesenguzi bavuga ko mu bikorwa bya gisirikare kugaragara k'umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru bishobora kugira intego zitandukanye. Bishobora kuba ari ukugaragaza ko ubuyobozi bugikora kandi bufite umurongo. Icya kabiri ni ukugaragaza ko gutanga cyangwa se bishobora kuba bitanga ubutumwa ku barwanya uwo mutwe cyangwa ku baturage bari muri ako gace. Ikindi ni ukwerekana ko hari ubushobozi bwo kugera ku bice runaka, ariko nk'uko nabikubwiye nta tangazo ryemeza neza ko kugaragara kwe ari ubutumwa bwihariye cyangwa ko hari igikorwa runaka cyihariye cyatangijwe. Kugaragara kwa General Byamungu bishobora kongera kwibutsa amahanga ko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo kigikeneye igisubizo kirambye. Imiryango mpuzamahanga n'ibihugu byo mu karere bikomeje gushishikariza impande zose gushaka inzira y'ibiganiro no guhagarika imirwano. Abaturage bo mu karere bifuza ko babona amahoro, nicyo abaturage babishakira ndetse bakaba basubira no mu buzima busanzwe. Tusoza rero, kugaragara kwa General Bernard Byamungu kuri Poezero kwabaye inkuru ikomeye mu gihe ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigikomeje gukurikiranwa n'isi yose. Nubwo bamwe babifata nk'ubutumwa bwo kugaragaza imbaraga no kugenzura ibikorwa, haracyategerejwe ibisobanuro birambuye ku mpamvu nyirizina y'iki gikorwa. Ikizwi nuko buri gikorwa cy'abayobozi bakuru b'impande zihanganye muri Kongo gikomeza kugira uruhare mu buryo ikibazo cy'umutekano gisobanurwa n'abaturage n'abasesenguzi. Komeza gukurikira The Quick Times News, ubwo natwe ntiyagira amakuru aza rwose turagusezeranyije ko aya makuru uhita uyabonera igihe tudatinze cyane, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Reka ngushimire cyane wowe twabanye, duhe igitekerezo cyawe. Se wowe urabona ibi hari ubutumwa bifite, urabona bisobanuye iki muri rusange ku mutekano wa Kongo? Ubundi tubane muri ibi biganiro byacu tugenda tubagezaho. Komeza kugira ibihe byiza kandi uhahe uronke.